Ia te au le awa ma le whaaloalo e te wai le nei tu la. Whaatalofa ma whaafeilo ai atuai, pa ia maulunga o le au whaafonga mo le tātu tunuu. Le nei vaenga o le tautua, ma le au nanga le siu fonga o le laumua. O le nei whaapoponga o le tātou Paul Kalame le nei, a wale si le fia o le mamalu o le au whaafonga. Ia au te fia tele e whaailo atu o le ua maua ia le nei whailo inga. Ia o manisi o Tamali'i ma whailaunga ia e te inane fōi o Ōfisa Sinia o le malo o New Sila ia e moise fōi ia le malo o Samoa tātu tunuu i Samoa ia e pei ona Sila mai mo mai nei i le tulanga o iai le nei fiafi ia ma malo fōi whaalorungia ia lea ua mātou whailo i nei ilu tātu Ōfisa whaasara lau au tū i nei i pori rua. O la tau ia, o le tamaita i Ōfisa Sinia, mai i le mtanga ruenga, ia po o le Ōfisa vo i le nei e whaingoina o le komisi o Sulufa'iga le malo New Sila, e ngalue o ia i le Ōfisa au tū i nei Wellingtone, ia o ia lea ia lei i Mikaele, o lo o ma so atu i le tū lea, ta lofa lei, malo le langi mo le soifua lau le lei. Ia, whaatalofa a Lauano i le nei a fiafi, whaatalofa atu fo i le mamalu o le au whaafonga mai le nei porkalame, ia pa ia ma le lavalo Samoa, i ona tu langa whaalupe, tapo inga au auna le atua, ia tapa au ma whale upolu tōwhia, ma le lavalo Samoa o lo o mai moa, ma whaafunga mai le porkalame o le laumua, siufonga o le laumua i le nei taimi, ma lo le saifua maua malangi mai i lau Afioga. Alo lama. O lo o so atuai i le tu anga vale o lei, i Nepa Papali'i. O ia o se Ōfisa Sinia, mata upu tau i suenga, mai i le Ōfisa o le komisina o Sulufa'iga le tātou malo i Samoa. Ia le melea, ia fia e whaafeilo i atu, lau sunga Nepa, i le nei tu lao le fiafi, tā lofa lava malo le langi ma. Ia, e toi whaatalofa atu lau sunga Lauano, e ni tu lao le aso, ia whapea fo ile mai moa ma le whaafonga mai o Samoa, ia Aotearoa nei, ia maso se tu o le kelope, ia langi ma. Patai. Ia male sunga ia Fagalilo Murphy Siupolu. O ia o le Ōfisa Sinia i le vaenga o suenga whaapitoa i le mtanga luenga lavalea o le Ōfisa o le komisina o Sulufa'iga po le Ombudsman Samoa. Tā lofa lau talainga Fagalilo, malo lava le malanga manuia, tā lofa lava. Ia, so i fōrau lei lau fionga Lauano le nei tu lau le aso. Ia, whātala whatu fōi le whaafonga mana mai mō mai si o tatu atunu o Samoa. I tua fio le nei lau langi ro mō mai whasalaunga le siu fonga o lau mua. Ia, whātala whatu i nei tu lau le aso. Marolo soifua, marolo langi ma. Aloha, tai. O le nganga ma le autu o le nei whailo inga, ona o lātou ai moise lava i suisi nia ia o le tātu Ōfisa o le Sulufa'iga mai Samoa. O loo awai, i se polu kalame o loo whaanga solo nei de tonu le lo mua i Wellingtone. La lea o loo tali malo ai, ia le Ōfisa o le komisina o Sulufa'iga o le malo New Sila. Ia mai pei ua maua ai lo lātou a wanoa, ia whaaftai fo'i i le Ōfisa o le komisina o Sulufa'iga i Wellingtone, a wala mai i a lei i Mikaele, i o whapeo na whaingofio na mau aile nei whailo inga, ia mai o le nganga, ia se i mātou whaatalanoa fo i ma whasiri atu ia i lātou nei, e tusa o le lātou matāwha ioi, ia matiu te o whea ngai ai. Awa, o le upu moni lava i le whaafonga pa ia le tātou tunuu. O le tasi nei o matanga ruenga po o matata, i sea o tātou manino, pe tātou te malama lama lele i ai. Ia po le atonu ale uinga,
o le mtātāle nei, le mtāwhoioi e lalo, o le tausinga, ia mo le waainga, ale komesina o mea tau Sulufa'iga, ia po o le Ombudsman's Office, e pei ona wha swafa ai le ngana Puritania, ia la lela, whapea, o le a amata atuia, ia lei, o lo o ngā lue hai lea matata wha apitoa, i nei le lo mua, i le tātou Ōfisa, o le komisino Sulufa'iga i New Zealand nei. Lei mwhai o nā mātou sili atu, o le a tonu a, o mai e sau noanga, whaafonga mai le tātou tunu, le a tonu a le matata, le tau nei, o mata upu tau whenga iai mo le komisina o Sulufa'iga. Whaapatai lawa mo le whaafasiri Lauano. I o te iroa le mea mua e fia whailoa le upule o le Ombudsman. I e whaapainga tā i ona malama ia tangata nuu. I e le ngata i Samoa i e whaapea fo i Pasifika. Ono le upu e leo se upu whaaperitania. O le upu e sau mai atu nuu leo Sweden. O le upu Swedish. Ma o le mafua anga nā lai ona whaia le upule Swedish, ona o lātou se atunu sa mua na lātou wha vaina se Ōfisa wha apea i tutono le lalolangi le afe varu se lau o iwa. Sa wha apea ona lātou wha atuina i le Ōfisa le, ona fo i la lea o wa ai atu i le atunu leo Sweden. E to o tele i o tangata iai ia whaaseai, whaatatau i matanga ruengan malo, ia e le lopo whē Sulufa'i iai. E pe o tūlanga nā lai o na lātou whaatuina loa ia le lātou Ombudsman. So o le winga o lea upo le grievance person. O se tangata e mawhai o na Sulufa'i atu ai se tangata be ai se mea le o fia ai. Ia peilana a mata i Sweden. I o New Zealand la se atunu mua i le Pasifika, ma whafo mai o e lopa. Sa lātou whaatuina i do se Ōfisa le, ia ai uwa ai atu New Zealand, Palemenia New Zealand, nā taimi le awhe iwa se lau ono lua, 1962. Ia e mānaia i o le model leo whaataitai ia le atunu leo Sweden. Ma tātou wa ai fwoi le atunu leo Sweden, e peo se e numera tasi lawa i mea tau pūlenga le lei. Ona o le tūlanga le sa wa ai lātou, e ne mawhai ona ieni suinga le lei i au nanga le malo, pe a le whaasea tangata. So e peina au mai e lātou, ia whaasea tangata e whai ma mea fo ina e whausia i au nanga le lei i te tono le lātou malo. Ia o le awheiva se lau ono lua, ia sa whaatuina i le Ōfisa i New Zealand nei. Whaingoa i o le Ombudsman. Ia a mai lava le ngoa le o le Ombudsman ai i le wha maoli i o le kaitiaki ma le tangata. Ia po le wha Sāmoa le Ōfisa o komisino Sulufa'iga. Ia o i nāsa a mata i roa ona iai le Ōfisa le ma wha abae le Ōfisa le o le komisino Sulufa'iga i tutono o New Zealand. Ia vai mai fo i si atunu o le Pasifika le mānai o le model le wha atino i New Zealand. Ia e iai se Ōfisa e mwhai ona Sulufa'i i tangata pe a iai ni a lātou me le o maliri e ai au nanga ia po o whai unga whai fo ia matanga ruenga malo. O le Ōfisa le o komisino Sulufa'iga i New Zealand o le Ōfisa whaapalemene. O le winga o le whaamatalanga ia e li po te Saua i le palemene e le o se Ōfisa po se matanga ruenga ale malo pe ona ia tatu matanga luenga e maasani e lava ia tatu i tangata. O se vaenga o le parliament. Ia, Officer of Parliament i lona whaaperitania. Ia e whaapea nā fo te iro se taimi sau noa ia le tuangani fo i male uso nei. Ia e whaapea nā fo i le tātou atunu i Samoa. Ia o matou ngā ruenga lava la po le mafua anga nā lei ona whaatuina le Palemenia New Zealand ia le Ōfisa o komisino Sulufa'iga New Zealand. Ia mawhai ona iai se awanoa e awatu ai ia whaasea po o atu ngalunga fo ia le mamadu o le atunu. I au nanga ma whai unga whai o loo a awhia ai la tau o loo whai matanga ruenga malo.
E pe ole au na tonu lava le nao mātou ngā ruenga mo le whaamalama ina i le tātou ina ia tātou tangata. E tele nā wā ia mātou ngā ruenga e pe na ole pau leo se au nanga e mātou te Sila o ngā mō na ia tātou tangata Samoa. Ai le ngata i lea tātou Community Pasifika ia lātou Sila e iai le Ōfisa e mawhai ona Sulufa'iga atu iai. Pe a whai wa iai se me le o fia ai se matanga luenga po se Ōfisa fo ia le matanga luenga ale malo. Malo lo sa no. O le o te mai tau atu i le pepa lea na au mai. Pe fōlinga mai e ono lava i a vaenga au tū i po main functions. Ole Ōfisa o le Sulufa'iga tātou i New Zealand. Whaina o ia i le vaenga, le wa e sao noa i le vaenga tā ua lea. E Sulufa'iga atu ia e le fia ni whai unga whai e se mtanga luenga po o le alama. Ia au tau. Ia. O le te mai tau atu. E ono ia di vaenga au tū lava. O matafa yo e whea ngai maru tō Ōfisa? So lele lava Lauano. Lea sa o tā ua le au nanga pita silin tā ua o le sue ina leo ni whaasea al mamalo le atunu e whaasanga in matanga luenga po whaala putuputonga le malo. O le isia mātou ngalu au nanga o le mele ta uino le official information request. A whai wai i nei New Zealand, i e mawhai ona e request ma e whai se matanga luenga e mai po oa se ni whamatalanga lai te fia i loa. A whaapea la e le mana o le matanga luenga e mai a te oile official information lea sa e requesting atu. I o i fo le Ōfisa e mawhai ona e a mai ai lau whaasea. O le si vaenga o le mātou a onanga i e whaapea o na mātou wāsia i a whale pui ma immigration centres, mental health facilities, no fuanga i o lo whaapea o na iai a tātou tangata lo iai ia whianga tu mau o le mawhauwhau. E mawhai ona mātou wāsia. Mai ona o le mafuanga le o le mātou Ōfisa o lo iai le mālusi anga e mawhai ona waai ia poolo o whaatino ia e New Zealand, le māloa New Zealand. Ia lātou waia inga I lalo o a whea ngainga o mai e ona lātou sainia. So e peo ina e mawhai ona mātou wāsia ia whare pui mental health facility, immigration centres e mauti noa o lo whaapea ona saunga le mūtangata o lo iai te tonu o ia no fuanga. Malo. O isia mātou ngā ruenga ia o le vaaya leo ni whaasea e whaasanga le oranga tamariki. Le matanga ruenga le e vaaya tamaiti ia a whaapewa ia ini vaenga i le ufiafia ai ia ainga ia por whanau foi I au nanga le matanga ruenga le oranga tamariki ia e mawhai foi ona a mai ia lātou whaasea I le mātou Ōfisa e mawhai ona mātou ai. Ia o le isi mea o le protected disclosure. Ia pe on whai atu e tere nā wā ia ngā ruenga le Ōfisa. Ia mo se tasi fo I nā ngā ruenga le Ōfisa Protected Disclosure Act I lalo le tūla whono leo Protected Disclosure. Le mawhai ai a whaapeo se tangata fo I le whai ngā ruenga se Ōfisa po se kampanyi. Ia o laiva ai atu I eini mea o whaale tonu pe le o fia fo I le whaatinongo ngā ruenga I te tonu o lato Ōfisa. Ia e le o mana o e arusa o lato pule o no tūlanga fo I le e matamuli ia pe fefe fo I te watuli mani ngā ruenga. E mawhaine ona a mai I le whaasea I lalo o mato Ōfisa, I lalo o tūla whono leo le Protected Disclosure Act. E pui ai ia lato mai tūlanga I e mawhai ona a fia ai. Ia awane I sai tia fo I ngale pe fefe a mai e le whaasea lea. But they can bring it under I lalo le Protected Disclosure Act. Malo sao noa. Tā ua I el vaenga le ua o iai le sao noanga le. Ai o te manatu o lea le a whaaso solo atu I el tātou tā upu. Ia inai Ōfisa si nia ia mai le tātou tunu I Samoa. A fo I Nepa, a fo I o loo mai te watu I lau tuwhinga o le Ōfisa si nia au tū o meu sā I li linga.
I meo pūlenga le lei, au le Principal Investigating Officer, tāla whea ngai mo pūlenga o ngā ruenga. Ia, mo whai ona whaata mai se tūlanga fo, ile mōl whaafonga ana si tātua tino i au tiu te whai, ia, mai se la oi amata fo ioi, wala te mai tau matu pē toru ia au tū, o functions au tū po o mata fo ioi au tū o le tātua Ōfisa o Sulufa'iga. Ia ai le leila amata tu ia te oi wha mole, mātua whaafsile tuai le nei vaianga o le tātua porkalame. Ia, whaftai lava Lauano molo ua vanua. Ia, le Ōfisa Komisina Sulufa'iga i Samoa, ia e peo na tā ua e le uso ia lei. O le Ōfisa Komisina Sulufa'iga i New Sila, o le Ōfisa Whapanmene, a mata ia whapea fo ilale matau Ōfisa i Samoa, o matau fo ia o le Ōfisa i lalo le Panmene o Samoa. Ia o le tausanga le ta siva i on whatuina lan matau Ōfisa. Ia i le taimina whatuina le Ōfisa e tasi lava lan matafa ioi whatula whanonga iai. Ngā le vaenga la le pulenga lei. A le luafes funma tolu, ia inga e tō whan malo la ia tausanga e whaopopo ia isi mtafa ioi whatula whano e lua. Le leia ia le Ōfisa o awhe tutono ai atatau i Samoa, National Human Rights Institution, ia whapea ia le vaenga susu inga whapitoa. Ia o le malusi anga lalo Ōfisa e alai ona whaiananga luenga e lalo lea fwoi vaenga sfulmal valu lana tūla whono, Komisina Sulufa'iga luafes fulmal tolu. Ia lea la ia mātou ia le malusi anga e tau lima ina ai ma so ina ia whaasea e whaasanga nga imtanga luenga, whaaloptonga le malo. Ini whaiunga lea e whaapea e le o talawhea ngai, ia e le o sao, pele o ngā tasi fwoi matula whono, au iwe whaiunga ia e tatau o nā awhiai lava le tangata ia. Ilo na lava human capacity oe e awhiai oe e le whapeo se whasea sesi, po se mata upo lavla vesis tangata ia ai te o atu mato Ōfisa e whao atu, le ai e tau lava o nā awhiai oe i le mata upo te whao ina atu mato Ōfisa. Ia e pe whalanta ua lei o le main function whaelea o Ōfisa la iai o le so ina o whaiunga tau pūlenga. Ia, o le si vaenga o le aunanga le Ōfisa o a mātonga luenga whaalawiloa po engagement i tua i numa lalawhanga. Ia whapea fo le motu tele i sa la whai e o la mātou whaalawiloa not only i le community po o tua i ia ai whapea fo ia matanga luenga whaapatonga le malo e whao oi fo ia whaalawiloa le Ōfisa. O le naunau ta inga lava ina i ele maala malama o tangata no Samoa. I le mātou tula whono ma le mātou au nanga o iai whainof so soani ele mātou Ōfisa i a lātou. Ia o le vaenga la, ma le mātou vaenga o aiatatau. O vaenga la le aiatatau o le mātou Ōfisa o lātou na ngā luenga o le una ia o le puipuia lea ma le mataituina lea o aiatatau o tangata soifua i tono Samoa. In that o le align ma tula whonu whaavao malo, international treaties po conventions, ia whaapea foi ia tula whonu whaaloto i whale o Samoa. Le mato vaenga lea. Ia, e pea whalanta ua e tolu ia mato a foi vaenga au tu. O le esenga la le vaenga pulenga le lei ma le vaenga sosoenga whapitoa. O matanga luenga ia mato te sosoina. O le mātou, o le vaenga pulenga di lei, la te sosoina o malawa matanga luenga ma whaalapapatonga le malo, a le vaenga o sosoenga whapitoa. A la toi sosoina ian matanga luenga leo leo, o discipline forces, matanga luenga leo leo, ia o le vaenga Land Transport Authority, o le vaenga o le fuimu, ia whaapea le vaenga Customs and Revenue. Po le esenga po le valo o a mātou vaenga i lua. Ai tutu sa le lei lava a mātou ngā luenga lo whaia, o le soesoina leo a foi. O whasea. Tā ua vaenga le ua e sauno ia i whawhitai a foi. E mwhai ona e sauno i sina whaata i te inga o i tu a inga o sa ililinga po suenga nei e patino lava i me tau pūlenga. I sina me hol nei mo le sila fia o marona u whaafonga i le mtafa ioi a le Ōfisa o le Komisina. Lai whaftai mau sili, e tāua te lef sili. O na isanga tai o atu le Ōfisa le o malamalama le lei, po le mea e mawhai mātou na so ina la tum tau pele ai. Ia o toa inga whaseala e so ina mātou. O le tele lava o le the popular one, e te minei, o le whaamalo lo tū mau o tangata mai le ngā luenga.
A me se lava ia tangata i whainga luenga i matanga luenga mwhaputonga le malo. O le unfair termination, e whapea ele o sa o le whamalo lo tu mau oe. O si vaenga o le watu e unfair suspension, whapea ele o sa o fo le whamalo lo le tu mau oe. O si vaenga pe whaitu au e whainga o se whaiunga, pe le sa o le whainga o se whaiunga, pe whatu wai se mata upu, ia o le si foi vaenga lea e tene na o toi whasea, o le whatu wai o au nanga, pe whatu wai o na tari atum tanga luenga i se mata upu o se tangata, ia o le tele lafunga i tu a inga, a foi whasea o atu ai a whai, e watu ia se whasea i le mato Ōfisa ona i foi la vaenga fo ia i lalo tu la fono, i mawhai mātunso so ina ma le mawhai, e ala mata upu le mawhai ai a o atu, e ilo le mātou le mawhai, le ai e mwhai lava mātou o nā watu le sif soso ani mō oi. Ngātu, ia, whakatai. Ia, ato no le ato e o mai fo ili wha asolonga i a wha ngā solo pēl, tātou ngā luenga ma le tal noanga le nei fiafi. Ai se atu i le whtaleinga i a Fagalilo, Murphy Siupolu. O ia o le Ōfisa si nia, o mta upu nei tau isu suenga sa ililinga whaapitoa a le Ōfisa o le Komsina o Sulufa'iga o Samoa. A fo impa iona e whailo fo ia se tulanga fo ima e sao noa i le mta le whaapitoa i e fo ia lau mta fo ioi de tono le mta ngā luenga Fagalilo, whaamol. Ia, mahalo whaftaila wano mo le whafsili. Ia tak tonu le pe iona whaamatali atu e to fine ya Nepa le taimi o sola. O le vaenga o suesuenga whapitoa. E nafa mātou ma le suesuena leo mta upo e whaasanga le Ōfisa o leo. O ia o le vaenga le pulenga o tavale afi. Ia o le tato vaenga le ala customs. Ia a whapea o tele. O mtanga luenga le malo lo una ia le whaamalo sia le tula fono. O mtanga luenga la na e anga isa o ia le mātou ngā luenga. Ia e peo na whailo fo ia Nepa le taimi o sola, ia tūlanga e au na mātou whatinoa ia le whatinoa ina le suenga. Ia e au peo na whamanino mo le silafia le malo tatu atunu. O ale ia le nofoilo ale mai moa ma le whawhongwhonga mai le tatu atunu. Ia e le whapeo whasea uma o le taunu atu le Ōfisa. Ia ona anga isa o lea mo le whatino ino le suenga. Ia o lo ia le ia tula fono i lima taitaina ia le whatinonga fo i o ngā luenga le mātou. Le mātou vaenga. Ia o le mea mua lava e tauna o le nta ue Nepa le amatanga o le se whai unga whapulenga. O whapea ona e afia ia o ia. O afia lo personal capacity. Ia o le tūlanga lana, o lalo la tūlafono. O loo iai au wala e au ona uia mua. Ai e tele i o atu i le Ōfisa mo lau whasea. E le visia whaina pe whapete su atu le Ōfisa. Ia mwhaun matotu i nā atu ia le whautuanga ia te oi. Ia ma whasino atu ia le au wala tonu e te anga iai. Ina ia tu sai malo al tūlafono. Ia ai o so se whasea lava. E te tau ona mua lava ona e toe uia le matanga luenga. O loo anga i eila whasea. E au lava ona e toe whesilingia i le whai unga. Ia pole ase tūlanga ua lei ona whatuai le whatino ino lau mta upu. Le whai pēla ma whataita inga. I le matou vaenga i le matanga luenga o leo. E malo le tunu e anga i atu ono le whasea ia la tumta pu fatuai suenga tūlanga whapena ua leva ona ave la tumta pu leo e mo atu lava se tali ia po la uma ia mata ia ele tolongoa ia le tangata le sa whasea le tanga luenga leo tu lo ia tanga luenga se fai ma fatita inga ia lena fai mo fie ona malama ia le malo la tunu ia o le tūlanga mo lava ona uia e tauna i toeanga i tanga luenga leo e tau peona e toi anga i mtanga luenga leo e toi tulilo po le a e misi la tau tali po la le tūlanga ue iai la mta upu ia hawa pe mahe al tūlanga na e le whamalia ina o i le whatino ino nga luenga leo
Ia, e lo iai fo le tūtino leo. E nafa lea ma o lo matonga lue whātas. Le vāngata o le Professional Standards Unit. O le tūtino leo e nafa lea ma le susu e no o whaaloto I whali. O le solia leo mi onga tau loa le tangaluanga. Ia, o ngala e toi a ngai e. Ma wha o e lo mtaupu. Ae tere ia o mai a mātou. Ia, a whapela ua mai alawa nā e le ailau. Ia whaifo, ona e su mai le matou Ōfisa. Ona matou tu ina tūlo se sosoang ni la mutau. Ia pe matou te whatino fo i le sosoanga. E tu saifo o le tūlanga o ia ia le whatino ina la mutau. Malo sao no. Peo se whapula tūle mo nei tūla la fia fila. Ta ua ia le vaenga le o ia le sao no. Anga whangalilo I le tūlea. E maua el tātou o tunuu ia se whautuanga mai lo tō Ōfisa. Ia pe a anga I atu hoi le whaafisili atu. Ia ma whaailo atu se mta opu o le fifi ai se si pe o lau mai tau atu lea I lau saunoanga. O se vaenga tāua ia wae a tonu mui fo I ona lua saunoa lea I le whainga o se tāu sanga ia po o se whaamtalanga le fia o se I pe a fio atu lo tō Ōfisa ai tāua lau whaalongo o le iei le avanoa lea e tau te whautua ina lea tunu I le mea tau na whaitai pela o te fo I le Ōfisa se whaatai ta inga na le fia iai pe manu ailo na whina ngaro po o le alawa ai o le tasi ta aupu le o te maua atu fo I le saunoanga a Nepa o le afia le I lau tau ngā luenga o tūlanga ho I o haia te tau anai o tātou tangata o se tasi a o vaenga o pitu sili o na tāua I pia o na lua sili fio o le tātou soi fuanga nei ia o le mai tau atu o le maua fo I le avanoa o lona winga e so se mta upu la vai a fia I lo wai a tau whai o na o se valoli atu tātou te whailo ai wha amtala atu o la tonu ale sa o le mta upu le wha mole Fagalilo ma Nepa Ia, malo whaftai a tonu la au amataina tu ile tali o fesili ia tonu se taimi wha opopo mai ile to fine a Nepa ia I to tonu lava ia o mata upu ia le anga ia whatinonga ngaluenga I tu tino so le Ōfisa komsino Sulufa'iga o to tonu le loto I o mata upu ia wha o tu le Ōfisa e whai unga whalpulenga wa awhia I le tangata. O to tono loto I o mta upuna o lo awhi mai le awhia o le aia tau le ale tangata whaingaluenga o le tangata soifua. So, e mulia I tau nuu mai al tatou vaenga o aia tau tutonu, vaenga tutonu aia tau Sāmoa. Ai, ua lewa ona ia il tatou, il nafa tau avele il tatou Ōfisa. O le whatinoina leo o susuenga I whaasanga I whaiunga whapulenga. Ia uono ia tau ale tangata soifua. O loto I to tonu o le whaiunga lea whapulenga. Lela te tono lela whaopopo atu ia le to fine a Nepa e tu sai o le tau whamaninonga ma le tau whapulaina la vole ota. Ia, whaftai lava. Mola o vanoa, ia. O le vaenga ai atau tono le matua tunu ia ele I o le malo si anga I le soina o ni individual human rights complaints I le taimine a whai o atu I se whasea I le Ōfisa ia e titilo la matua le whasea pia ilo te mili whai leo ilonga I pe se aspect e o no mawhai matua ona whasoa nei from the vaenga o pulenga late but the individual human rights complaints ile yo lan malo si anga le Ōfisa soina pau lava le afoi ia le matafa yoi ale vaenga o le human rights of fightemine o le una ia o le puipuia ma le mataitu-ina lea o le tau sisinga o le tau siaina o tula fono ia e le tatou malo. Yes. After tonu, I really sincerely hope for o lo whaafonga mai e nisi fo I le o manino I la le vaenga tā ua o lo tōm tā fo ioi. A pio na o tā ua I le amtanga. O nisi nei o au nanga.
whaale tele ia isi sila fia o si o tātou tino. Ia ai tā ua ia o nei awa no o tātou maua ia le whaafonga mai le manu o Samoa i Wellington nei ia o New Zealand. Ia po whela fo isi te whaole ke lope o e maua mai aile nei whaasa le launga mo le au unanga si ufonga le lumua. Ia mātou te tālu sia so soani ia le nei awa no whaafonga mai ia le imta maita i Ōfisa Senior mai le Ōfisa le komsina o Sulufa'iga i Samoa. Ia mo lo silofia ia o mata upu whaape nei. O stasi a vaenga tā ua le sa no mo ia lei o le e maua i New Zealand mo lātu Ōfisa le au nanga lea e a awhi ai ia mene i o whaamatalanga whea veai. Le le tūla whono New Zealand e tau o le o mea tau whaamatalanga alo ia po whaamatalanga tau o loa Official Information Act. E aia ia mo pui ai le whaonga ina mo le whea vea inga mo le alawa e winga i le information. Ia ai whaamata o nā fo i e la vea ai te tonu o le tautua a le tātou Ōfisa o Sulufa'iga i si o tātou tu i Samoa, Fagalilo mo Nepa. Ia le vaenga. Ia, la o tani va vetu lava i la whaafsili la wan. Ia le ai, ele o ilalo la le maru si anga a le Ōfisa komsina Sulufa'iga i Samoa. Ia la lea, ia mata upu ia official information. But ile mato o mai ai nei, ma mato whaatasi ma le Ōfisa komsina Sulufa'iga New Zealand. Lo mato whaalongolong foi, and we're learning at the same time. Mai ile lato foi malo si anga lea. Ia ato whele mato i Samoa. Ia mawhaile ne whasosoani, ile whausia ina foi o tulafono lea, ia mata whaataltaloina, ia le mata upu lea i Samoa, but ele o iai taimi. Ele taimi nei, ia. Na o whaalongolongo i le saunoanga, wa leo te mai tau atu na lua tau malanga mai i Wellington e po New Zealand. E le i whaatauto ina i le komisina fau o Sulufa'iga wa iai le tātou tunu le fionga i avui. Ia ai o lau mai tau atu i lana saunoanga i le lona whaatauto ina i le aso ngafua. O lo i whaamawhaina le tāua. O le sila fia le tātou o tunu o ngā luenga, ma matafa i hoi, ale Ōfisa o le Sulufa'iga, po le komisina o Sulufa'iga. Ia, au te leilo, ia i po le asa lua whaalongona, a le mātou whaalongo. A tonu, ia pe mauti nola, o se mea tā ua lea, a tonu pe wā o ngā hoi ma whesosoni atu le nei whaatalanoanga. I le sanga, whaalau teleina o le sila fia ma le malama o le au whaafonga e mai sale tātou tunu i Samoa. E winga i le au nanga tāua o lo whea ngai ma lo tō maru. Moni lava Lauano. O se tasile o ana watau o le Ōfisa komsina o Sulufa'iga. O le anga ia tule i tua ma whaia ia whaalawiloa. Ina ia ma whai ona ma waso o tanga wa walata ma nuu ma e kalesia tua i nuu ma lalawhanga. Ina me whai ona o atua ia le wheau ma le tāu o le ngaluenga o lo whaatino ina ele Ōfisa. Ia o le amatanga o le masino iuni. Sa whaapea fo i ona whaatino ia le ngaluenga whaalawiloa ale Ōfisa mo tele se la whai. Ia mas e whai a o ngā a e kalesia sa whaapea ona nga ia le ngaluenga whaalawiloa lea. Mise lava ia le patino le tutino le o waia tau. Lea sa nga ia whaalawiloa le Ōfisa i a onga ia e kalesia le mo tele se la whai. Ona o lo tau sisi lava le tatou Ōfisa le talavo i lea Lauano o le mea le Siupolu. E le whanau sava. Ia, o lea sa whaatino le ngaluenga mo le tasilva i aso. Malo. E ngaluenga whaalawiloa ale Ōfisa. Ia, e o masina fo i o le masina lava le o iuni. Sa whaapea fo i ona whaatinoa ia ngaluenga whaalawiloa le Ōfisa mo le tasilva i aso. Whaungaina ia lunga o li tio ma TV. Ia o lo ua iai fo ia le matou whaalawiloa o lo whaapea ona whaalu i TV
I Samoa sa whapena whaia ia le matou ta'alonga le trivial. Ina ia mawhai lava ona tele ma lau tele ia le o ato le whea witua i o tatou tangata. Ina ia mawhai ona malama ngaluenga manafa le Ōfisa Komisino Sulufa'iga. Malo sao noa. O le a toi foi atu i se teimi. Se e moi i lei Mikaele o le tātou Ōfisa i New Zealand nei. O le au te maua e pei ona tāua foi le amtanga. O Nepa whapea foi ma Fagalilo. O loo i nei i se polkalame ia o loo whapea ona ngā lunue whaatasi ai ma loutou. Mwhai ona e sao noa i la lea polkalame. Ia pei ona mawai nei whaatasi ngai nei tūla. Ia whaptai Lauano. Ia pei ona tā ua ia o loo tarimālo le Ōfisa Komisino Sulufa'iga i New Zealand nei i Ōfisa Komisino Sulufa'iga mai le Pasifika i re ngata i Samoa ia o le Cook Islands ia whaapea fo i o Tonga ia ma Thailand ia o nisi o Ōfisa mai atunuu nei wa Saofia mai le Porkalame re whaapea ona whaatupeina le matanga luenga leo vai whafua New Zealand po le Ministry of Foreign Affairs in New Zealand ia o lo walato langoina le Porkalame le whaingoina o le study visit ia e o mai e foi ia Ōfisa ia Komisino Sulufa'iga mai atunuu ia e wa ai foi whaatinonga o ngā luenga le Ōfisa Komisino Sulufa'iga e re ngata le whaatinonga o ngā luenga ia e mai se ia malosi anga whaatula fono lo whaapea ona lima taitaina ai ia ngā luenga le Ōfisa Komisino Sulufa'iga i New Zealand nei o ai pe ona tā ua e le usa fo ia Nepa ia e iai ia vaenga o ngā luenga le Ōfisa Komisino Sulufa'iga ia e le whaatinoina e Samoa nei. Ia ai fo inga luenga po o matafa ioi whaatula fono le Ōfisa Komisino Sulufa'iga i New Zealand nei. Ia e le whaapeo o no o iai le malasi anga whaatula fono a Samoa. Pe o le official information in tā ua. Ia o i nei New Zealand nei, ia ele se human rights i te tono le malusi ang whaatula fono le Ōfisa Komisino Sulufa'iga New Zealand ona, ia o loo tūtatot, o loo maio i o lava, ia le Human Rights Commission lava, ia New Zealand whaatinoa, ia ngā luenga ia. Ia e pe o valana, o nai valana i ngā luenga whaatinoa, e pe e tasi lava le au nanga i whaapea ona tutusa o mai ia ngā luenga Ōfisa Komisina lava larulangi o le tūlanga leo o le suesueina o whaasea e whaatatau i matanga luenga ma whaalapa tupatonga le malo. So se Komisino Sulufa'iga lava e te aru ia i larulangi atua e tutusa o mai ia le lato au nanga na ono le au nanga na sa lai ona mata le whaatinonga o na whaavae ia Ōfisa i o Komisino Sulufa'iga o le au nanga lea iai lea wano tangata e mawhai o nau atu e watua lātou whaasea e whaatatau i au nanga ma whai unga whai fo'i a matanga luenga malo ua a fia i se tangata ma lona a inga. Ia e peo se tari atu nai lau whesiri Lauano nei a fiafi. Haftai tele lava. O le tātou teimi, o le a whesiri atu. A moia sau whautuanga ma sau Sao noanga fo le mosio tatu o tunu i New Zealand nei Wellington e po fea lava. I le me tauna fai pe fia maua se fesoa soani fo i mai lo to Ōfisa o fe e anga i ai manuel tatu o tunu fa mole lei. Tai lava Lauano, te dole me mua o le au nanga e fuli. E le tutongia le au nanga Komisino Sulufa'iga ma e le tutongia o no le Ōfisa Fapalimini. O le vaenga rona lua te fia whaamanino ina i mamalo le tātou atinu. Wau te iroe mamalo le tātou atinu. Ia te rona matamuli e whai ia se whasea ona e tūlanga fo ile e musu e whaai mai ia matanga luenga ia pe iei le loto fo inga le mawhai ona lātou challenging na te whai unga wa whai e matanga luenga ai o le mātou whautuanga i a tātou tangata nuu ona wawa ai le Ōfisa ia e maua lalo lava le whaonga aina e tangata Pasifika po tangata Samoa foi o le au nanga nei pe o le whautuanga i nai a tātou tangata ia
ai lava se me te reo fia ai wa te reo tātou, te whea ngai mamatanga luenga le mālo i taimi uma, so se matanga luenga, IRD, Ministry of Health, Ministry of Education, all these ministries, le whea ngai matatou yaso uma, ai lava ni afo ia, ni whai unga whai, ua le fia ai, pa ua a fia ai ue, ia olo iai, ia le au nangai mawhai, ona au mai ai, lau whasea, ia te tusa lava la le process ma Samoa, te alu mua lava I on matanga luenga, ai te alatu, a mai lava le tali, le whaamadi eina lava ue, ia, e lola ia le iai le Ōfisa mawhai ona Sulufa'iga mai ai, a mai ai ia lau whaasea. Ia o te loa vaenga nā so mawhai ona wala au mai, I le mātou numera, ia o le o valu se lau, valu o lua, ono o lua, o le mātou numera na mawhai ona free number, mawhai ona wala au mai ai, ia lua mātou Ōfisa o le Ōfisa I nei Wellington, which is the national office, ia ma le mātou Ōfisa fo I Aukilani, ia mawhai ona whiso tai mai ei fo ia pe on mātou numera na ia ei fo le Facebook page a le Ōfisa nei ia o le Ombudsman New Zealand mawhai ona follow ai mawhai fo ia ona au mai ai lau whasea ia pe te emaili mai foi. Ia o te iloa whai ngō fie lava o lau whasea mawhai ona tusi mai. Ia nol fie iloa lava I Ōfisa po o aire matanga luenga le mālolo o whatatau ia lau whasea ia ma o le afo I le whai unga whai po o le action a le Ōfisa nai te le o fia ai. Ia na whai roa mai lola ia mātou, ia o mātou tue whiso o tai atu lola, ia whaatatala noa, ia lau mata upu. Ia peifo I o le processa le Samoa, a mai le o se mei lalo o mātou malo si anga, ia mātou whai roa ati a oe maa batu ia te oe, ia le isi fisosoani whai roa atu, le isi vaenga ma whai ona maua ia oe le fisosoani, whaatita inga la, e ai te mea viri mai ia tangata mai latou whasea I company o meu I latou piri mōri, piri mōri. Ia iai lava le komisina lava ia mawhai ona latou wa ai the Utilities Commission ia alu sao ia mata upu whapena a wai o le mātou ia Ōfisa ia na o matanga wenga lava le mālo mātou te anga ia le wa ai le mātou Ōfisa. Mālo, tai sao noa. Ia, ona se atua I lola le ia Nepa ma Fagalilo. Le whaafonga le tātou tunu, mai se lawa tātou I Samoa. O whea iai le Ōfisa ia ai whea fōi o na o atu le tātou tunu, maua se whailo inga maurua, ia pe a whaao le tia I Samoa, ia wai ia se mta upu o lo fia mawai se whisoa soani se isi, ia o whaafonga mai I le nei porkalame. Whaamon. Ia, whawhtai lava, Lauano mo Sila. Ia, ese lava ia channels an mato Ōfisa. E mawhai ona wha o atua ia lau whasea, ia le vanga mua lava, o le mato Ōfisa e o le ground, o le floor na lua, o le SNPF Plaza le Fagalilo. Le whawsanga I male market I fōle Fagalilo, o le market I le whatua uma ona, I Fagalilo la le nupi wha plaza. Ia e fōle mato telefoni, e mawhai ona vili atu wha o tuailam tā upu, e mawhai ona emaili atu, e fōle la le website a le Ōfisa, e fōle la on a website, e fōle la le complaint form la iai, e mawhai fōle langa o me wha atu mo tuai fō ia lau form, e wha o tuailo whasea, e fōle la ia le complaints email ia le Ōfisa pe a whai e lema whai ona e o atu pe a whai fo I o le e te atu numa mau e fia whao o atu samta upu e whai la le complaints email ia le Ōfisa e whain whao o toilam tā upu o te mine e iai ia ama tum tā upu mai tā nui I whafo I atu nui whafo o la tuma tā upu I matanga luenga I Samoa ai nau o te nio o toi Samoa tā whaonga whao o ai la tum tā upu ia e koe fo ianga tā New Sila whatari le ia mao se tali ia o le alai ma te correspond la vei lungo email I matangata ne ia la tum tā upu Malo o lelo ia nana toi fon whapi I le whaasoa le to finia Nepa peonta wete le lava ia wala e whai on wha o tua ia la whasea le Ōfisa ia wha pia fo I leo mawhai ona e mawaina ia le emaili ma lunga le tatou website mo le tatou watunu o le moto salawhai
Ia, o lo ia tatou pusa whasea I ofisa o leo. O lo tofu lava le ofisa o leo ma le pusa whasea o lo iai. Ia, whai ona e anga ia ne se ofisa o leo la tāne, ia, pe whapio isa o whasea I so se mtanga luenga al malo. Ia, whai ona e anga ia ne se ofisa o leo la tāne, ia, wha oi whai leo whasea. Ia fesili, ia li ima tamaitai malo mo le pusa, ia na tuai tonu lau tusi po lau whasea fu I se mtanga luenga al malo. Ia lo tele lava, penta o lo tele lava au wala wha o mai whasea. Malo. Lauano. E nā tō whapia tu lava I le mātou a whai o le e te wala au atu te whia whaasoa I le ngangana Samoa. Ia I whuri au au nanga nai mawhai wai. Ia I tangata o Ōfisa e le New Zealand nei. Ia New Zealand nei. Ia e mawhai. Ona tala noa ia tātou tangata e whaangana. Wala tātou ngangana e tala noa. Is le rato mta upolo fia whaaunui nā atu. Whawhitai, tā ua I o le vaenga le pe ona Saunoi e lei. Ia ai maise tātou I New Zealand nei. Ia o lo o fia maua se fiso soani. Po lea lava le mta upu. Ia lea la e mawhai afo I ona tala noa le tātou ngangana. Pe a iai se me e fia fisota iai I le ofisa leo le komisina o Sulufa'iga. Ia po o le Ombudsman's Office. Ia ai ona o le tātou taimi. Whai alo leo ma suifo I o le pulenga. Ia maise le tātou ale se whaasa lau nei. Au te mole tuai le nganga le whaaftai tele lama I le whaavanoa o tau taimi tā ua. O lo whea ngai o tau mo polo kalame ia ma mawhtanga tā ua wha le ngā luenga I Wellington nei. Ia mai o le mātou te tālo. Ia alofangia I le lii, ia le opea I fo I le lomua. Ia wā ia wha moe tā ua. E maise o lua mai le tātou tunu I Samoa, Fagalilo mo Nepa. Ia manisi o lau whai ngā luenga. Ia maisi fo ia tunu o lo tau wha atasi ai. Whaftai tele lawa lei Mikaele mo le avanoa. Ia o whapeona mawaile nei Whailoiga. O le mātou talitununga, ia tālusia o le ao ngā nei whaatalonoanga. Ia mawaisi na mala maanga. O le totele o nisi, ia o lo fia Sila fia. Ia po le atonu lava le winga, ia maise oni tūlanga e feso soani mai ai. Ia Ōfisa o le komisina o Sulufa'iga I New Zealand nei mō tātou, ia maise si o tātou o tunu I Samoa. Ia ai mātou te whātou whā, ma vai atu I le sisila mai mō mai, ma le tāpo inga le tātou o tunu I le nei vaenga o le tautua le siufonga o le lo mua whāsui fōia.